Ya sütkö de öyle. Özüm 90 mingga aldım. Kem oldu. Kam oldu. Aylang bo'ldi aka. Yo'q, o'zim oldim. Yo'q, 1000 so'mga beravering ham aka birer marta. 90 ming 1000 so'm foydasiga berib aytadi, 1000 so'm foydasini berib aytadi. Balасы erkek ekan, sağan o'ytuganlar. Bunda shayqovchilar 1000 so'm foydaga berib 5000 foydaga beram 95 ga deytuganlar. Assalomu alaykum tuğanlar, qandaysizlar? Sizlar men Bazar xabar tuğanlar. Sizlarga bugungi 23-dekabr kunki subota Jalolobod mol bozorini tartib ko'rsatamiz tuğanlar. Mol bozor bardigi tartiladi tuğanlar. Mol bozor, qo'y bozor, жылқы bozor kanaldan ko'raverasizlar. Sizlar biz menen bo'lgan tuğanlar, bizde 30 mingdek odamlar ko'rdi. Like knopkaсын basып qo'yingizlar, бесплатный. Biz bo'lsa boshladik. Kimde kim mol, qo'y, жылқы, uy satsa reklama bo'yicha negizi reklama deb nomer qoldirganmiz, chalsangizlar bo'ladi. Biz boshladik tuğanlar. Basar o'ta qaynayotadi tuğanlar, suvda. Şatravele satıldı, tartağız. Nol жерде erkek buqalar tuğanlar. Narından gelgen buqalar. Qancha so'mdan aka bunalarimiz? 40 ming so'mdan deyt kemi var. Bular-chi? 30 mingdan, ha? 30 mingdan. Bo'ldi, satdingizmi? Qanchadan so'rayotadi aka? Mana tuğanlar, 35 dan so'rayotadi ekan. 45 ming so'mdan deyt şu buqalar tuğanlar. 5 dan ekan. Tandamayına 45 ming deyt. Tuğanlar erkek turpoqtor. Bozor bo'yicha eng arzon buqalar tuğanlar buna. Erkek buqalar. Qancha so'mdan bo'ldi tuğan? 35 kami var. Ha. 37 kami var. 42. 42 kami var tuğanlar. Buna like basıp qo'y tuğan. Like'dan basıp turg'ular tuğanlar. Buna tuğanlar bu jaqtadan erkek turpoqtor. Baqchasini so'raymiz, like'larni basıp turamiz oyoqdan. Qancha so'mdan bo'ldi, brat? 35 ming so'mdan. Qanchadan so'rayotadi aka? Endi patologini aytingchi. 32 dan 32 ming so'mdan so'rab turganlar. Erkeklar poxtar Jalolobod bugun. Kanalga qattalganini unutmaysiz, podpisatsiya qilib. Nol жерде dag'imni erkeklar o'zlariga tig'ib bergan tuganlar. Bu joqda savdosi o'ta qattiq ketdi. Hattosi. Qaysi bo'ldi, brat? Novi? Qancha so'm bo'ldi? 35 ming so'm kami var tuğanlar. Qancha qildi buni patologi? 30 ming so'm so'rayotadi. Yaxshi. 30 ming so'mga olinib turibdi, polniy chig'itavi. Shul odam, bu odam sotdi. Bu odam oldi. Shul odam oldi tuğanlar. Beqanchilik baqqanmi? Yo'q, satgan, jetelagan. Jetelab satasizlar sizlar. O'tgan bozor deyqanmiz dedinglar tuğanlar. Em jetelagan. Em jetelagan chiqibdi. 35 ming so'm deydi. Uka so'radimi? 20. Hozirgi uchurda shu mana kun bir ko'rgan sayin qiyin ahvolga tushyapman. Bosuv qiyin bo'lib o'tadi. Shu ikki tayoq bilan qo'lga kuch keladi, putga kuch keladi, bosuv o'ta qiyin. Ошонун себептери үчүн сиздерде кайрылуу жасап. Ассаламу алейкум, урматтуу бизди жалпы YouTube тармагынан көрүп аткан көрүүчүлөр. Биз Сузак районунда Абдысалам абабыздын үйүндөбүз. Абабыз көп жылдан бери оор илдетке чалдыгып, ооруп жүрөт тугандар. Ушул кокс артроз деп коет экен, ушул эки жамбаштан жабыркап тугандар. Мына суук түшкөн сайын күндөн күнгө акыбалы оорлошуп, басуусу начарлап ооруп атат экен тугандар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Men şu sizlerge kayırlığım sebebi 3 yıldan beri şu kök artroz menen orup jatamın. Eki jambaştan bunu tolka ayıktırуу жолдору протез менен гана айыгат экен, лечение болбойт экен буга. Ошо сиздерге кайрылуу жасап жатканым ошо себептен. Мен колумда бардык нерселерди сатып көрүнбөгөн жерин калган жок. Бишкек, Ош, Жалалабад, Каракочкор, Ошко чейин барып жаттым, болбоду лечение. Ошонун себебинен сиздерге кайрылуу жасап жатамын. Ошон үчүн мага жардам бере турган эч ким жок болуп калды ошо. Азыркы учурда ушу мына күн бүркөлгөн сайын кыйын акыбалга түшүп атам, басуу кыйын болуп атат. Ушу эки таяк менен колго күч келет, путка күч келет, басуу өтө кыйын. Ошонун себептери үчүн сиздерде кайрылуу жасап атам. Ушу жакшы сандардан кайрылуу жасап жардам берип коюшуңарды суранам. Ошондой тугандар, абабыздын операциясына азыркы учурда $10.000 каражат
керектелүүдө туугандар. Андыктан колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Жан башка туугандар протез коет экен. Ал протезди койбосо бул буттары баса албай калышы да мүмкүн экен. Андан туугандар колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Урматтуу Россияда иштеген мекендештер, Алла таалам барыңыздардан разы болсун туугандар. Ушул экранда турган Сбербанк номерлерге салсаңыздар болот. Шайрыбек Х деп чыгат. Кыргызстандан ушул М-банктан которсоңуздар болот туугандар. М-банк жок эле кантип котором дегендер болсо, эдин сагылып ушул Кыргызстан номерлерге да салып койсоңуздар болот. Алла таалам жардам бергендердин баарынан разы болсун туугандар. Башка дагы группаларга туугандар жөнөтүп коюңуздар. Бул видеону көбүрөөк адамга таралуусуна өзүңүздөр себепчи болуп калыңыздар. Алла разы болсун. Канча деп койду ака? 8 kam vardı. 37 aldım. 1000 сом эле түштүбү? Жакшы түшпөптүр туугандар. Мына 33 миң берди ушул эркектер. 37ге ал дептир туугандар. Бизде 10 миң деп адамдар туугандар лайк баспай көрүп, басып коюңуздар, подписаться кылып. Ава канчадан эркектер боктар? 35 миң сомду. Жакшы. Канчадан сурап атат? 30 миң сомдон сурап атат, базары баа берди. Шуларга 500 берди. Туугандар, Ургачы торпок жака келдик. Бизге катталып подписаться болуп коюңуздар. Мал кой сатыш боюнча реклама номер калтырганбыз. Мына 20.500 берди туугандар, ушул Ургачы торпокко. Башкаларында сурап кете беребиз туугандар. Канча сом атасың? 25. Ургача 25 миң сом деп сурап атат экен туугандар. Бул жакта дагы бирөөсүнүн соодасы кетти. Канча болуп калды тууган? Эркекпи? 25 миң сом берип койдуңар. Канча калды дедиңиз ака? Азыраак калды. Нан коштуп атат. Жакшы. Эркек экен бул туугандар. Торпоктор. Кайсын алдыңыз ака? Кайсынысы биттасы бүттүбү? 23 кал деди. 20,5 деген Ургачы торпок туугандар. 26 миң берип тур мына ушул Ургачы кунажынга туугандар. Ака 7 ал дедиңизби? 7,5 ал дептир. 6 берип тур туугандар. Бере бериңиз Шавкат ака. Андай кылып. Ака укелер экен бирок. Ben geldim. Bir surayım. Mına aka siz akarsınız. Mes. Geldi gidelim. 7'ge rahatsız. Mına 27'ge ketdi tugandar. 27 boldu. Urgaçı 27 mingge. Urgaçı oldu. Kança oldu? 27 ming so'm bo'ldi. Sorboqtirda tugandar. Sağandarga to like basıp turuңuzдар. Qancha berib qo'ydingiz? Tug'an 25. 25 ming ha Urgaçı. 25 ming so'm berib turishdi. Buni qizilga tug'anlar. Buni Urgaçı sorboqtir. Jalan tegizdan. Qancha so'mdan? Aka? Allah'ın bonusunu 23 ber. Allah'ın bonusu 23 mingde. 23 mingden ekan tug'anlar buni. Torpoqtor buni. Urgaçı torpoqtor. Bu ham Urgaçı ekan bog'lan. Qancha so'm do'st? 30. Ba bo'ldi? Qancha so'radi? 23. 23 mingga so'radi. Urgaçı balası men ene bala qo'yil 61 ming so'm bo'lib turdi tug'anlar. Qayerdan bol tug'an? Oktyabrskiydan. 61 ming so'mga ketdi tug'anlar. Da sağınıylar. Qancha so'm aka sağınıyıngiz? Mana tug'anda. Buga qancha? 85 ming ha? Vallahi qanchanchi balasi? Birinchi balasi men 85 ming so'm sağınıylar tug'anlar. Bu yerda dag'im biri o'stiradi. Tug'an qancha so'm sizlarga? Malalı uylar. Jaman satıldı tug'anlar. Qancha bo'ldi aka? 55? Ha 70 mi? 70 ming so'm bo'lib turibdi. Balasi Urgaçı ekan. Tug'anlar 70 ming so'm. 107 ming so'm berdi atna. Balası erkek ekan tug'anlar. Al jo'nla qaziq bu brat. Ha, akasi chechatda to'g'ri. Jaynak. Var razı olup durup. Ayt. Ondan koyup verem de. 107 verip 110 kaldı. Tug'anlar sağınıyor balalı.
Boldu endi tugandar mına. Berem degin. Ming so'm boldu şu uy tugandar. Balası şu erkek eken. Balası ama çıraylı eken ha. Erkek eken. 110.000 so'm. Bu jakta bolsa Angustar. Angustar. Qancha so'mdan aka? Borda okusun men bildi. Ha, Angustar qanchada o'tasiz? 150 otobüs. Torpaqlarını. Ha, torpaqlar men, ha? Var yana bala, ha? Var. Birinchi baldari. O. 150.000 so'm Angustar tugandar. Surat. Ha, suratasiz. Bozor qancha berdi aka? Azız geldi. Yemi kirdinglar. Bo'ldi. O'tganda tartib ketdinglar, qaysilar seniki? Bozorga bor. Qancha bo'ldi? 99. Shu balasi erkak ekan, 99.000 so'm bo'ldi. Ikkinchi balasi qursog'ida, uchinchisi ekan tugandar. Qaysi kanaldasizlar? Bozor xabar, bunda like bosib, podpisatsiya qilib turinglar tugandar. Necha tappa qo'ydingiz sen? Bozor, sog'lom bozor, o'ta qizlar tugandar. Like bosib, podpisatsiya qilib turinglar. Qancha berdi aka? Ya, andaqsan sodan to'xtatib qo'ysin. 147 ming. Jerken bo'yt dedi. 147 mi? Balasi erkak. Bana sonra çıkın. Ha, urg'achi. Nima bu bunchalik qimmat? Uylar bozdu. Ha, 3 uy. Men 2. Ha, men Jallovatda ne bo'lgan deb qoldim mana. Qancha bu soda oldi? 3. 147 ming bo'ldi degan. 147 oldu küçü. Qancha qoldi deydi? Qancha qoldi? 150 ke bol bo'yt dedi. Bolboytda o'tasiz 150 ha? Bolboytda 150 ming 100 gacha. Sağanılar sütlü uylar tugandar. Qattiq olishni unutmaysiz. Podpisatsiya. Qancha so'm bo'ldi? Kam? 105. Qancha bolasi aka? 105 ming. Qanchaga so'radi bozor? Katalogini ayting, katalogini bizga aka. Suravergilarchi. Jo, men YouTube'ga tartdim. 85 ga so'rab ketishdi. 85 ga so'rab ketdi. Nos aka? 85 ga o'tadi. 85 mingda o'tadi aka. Ha, yaxshi aka. Yine balası men tugandar 85 ming ekan. Balasi erkak aka? Erkak. Balasi chiroyli ekan burab. Qancha so'mda o'tasiz? 140. Bozor qancha berdi aka? 123. 123 ming berdi. Balasi o'zi qillaga tartqiday burab. Yine balagan tugandar 94 ming berdi. Birinchi balasi ekan uni. Balasi urg'achi. Tugandar. Nazarda devam edelim. Avaş lapan çeşmediniz mi Ali'm? Uluğa'ya kançaga sıra otasak hem bunu? Selamünaleyküm. Kançaga sıra otasın? 30 verdiniz mi? Kançan basıp koyun mu? Köp baskanım. Kişi yok mu? Kişi yok hem bunu. Bası reştege kalıbaptır. Sahalin'e salam deydi şu adam. Sahalin'e salam. Nurbek bek.